नोङो नोंखौ सिन्था खालाम एबसु इउपिपिएल प्रमद बर' रोनगोरा नार्जारि रायजो राजा आइ आफाफ्रा नुदों आरो बुंसोलायदों जोबनोसैखाय बिसोरो बाज्ल'स्राबाय होननानै बाज्ल'स्रानाय बेयो बाज्ल'स्रानाय আমাৰ দলত নাই কেনেকৈ চিনি পাব মই পাগল চন্দনৰ লগত কি হৈ আছে আপোনালোকে চন্দনকে কিয় সুধি থাকে চন্দনে আপোনালোকক সুধিব দিছে না এই মোৰ কথা সুধকচোন নে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সঁচাই নাজানে না প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সঁচাই নাজানে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2010 চনত তেওঁলোকৰ যি বিধানসভা চৰকাৰ নহয় লিগেলি লফুল্লি তেওঁলোকৰ যি লেজিসলেটিভ এছেম্বলি তাতে সেপাৰেট বড়োলেণ্ড ৰাজ্য কৰিব লাগে বুলি এইখন গভৰ্নমেণ্ট ৰেজলিউচন ফৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ সেপাৰেট বড়োলেণ্ড ষ্টেট বোলা প্ৰস্তাৱখনক আইন ৰূপে তেওঁলোকে গৃহীত কৰিছিলে কি কয় এই চন্দনে মানুহ ফটাই আছে কোনোবা কোনোবা সাংবাদিকক কৈ আছে মই জানো কোকৰাঝাৰক বা কৰবা চন্দনে মানে সাংবাদিকসকলক সুধিব দিছে ভিডিঅ'नि ফিচাव खोनाखाबाय चन्दन ब्रह्मखौ माने एसेबां दुखु मोननाय दं हाग्रामा महिलारी सारा जेब्ला चिरां जिल्लानि बर' न'खरफोरखौ फरेस्टारफ्रा न' बां सिफायदों बेबायदि समाव हाग्रामा महिलारी सारा चन्दन ब्रह्मखौ हेफाजाब मदद होनो थाखाय त्रिपाल माइरं थानाय जानाय लोंनाय बेफोरनि सायाव खबर लानो थाखाय थोनहरदोंमोन नाथाय चन्दन ब्रह्मआ उल्टासो हाग्रामा महिलारी सारखौ रागा जोंदों होननानै जों खोनानो मोनो जायफोर न' सिफाय जादों गावसोरनो गोरोन्थि मावनानै लाखादों जों मानो हेफाजाब मदद हैनांगौ बेबायदिसो हाग्रामा महिलारी सारखौ बुंहरदों होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे बेबायदि समाव हाग्रामा महिलारी सारा जोबोद दुखु मोनदों होननानै जों खोनायो मानो होनोबा गेदेरमा रायजो राजाफोरनि अननाय हेफाजाबावसो चन्दन ब्रह्मआ मिनिस्टार जानो हादों हाग्रामा महिलारी सारनि अननायाव मिनिस्टार जानो हादों बिपिएफ पार्टियाव थानानै मिनिस्टार जानो हादों नाथाय गावनि गोहो खुंथायनिफ्राय आन्ज्रायनाय लोगो लोगो रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब मदद होनो थाखाय गोसो गैयै मानसिखौ मानो बिपिएफ पार्टियाव नांगौ आरो चन्दन ब्रह्मखौ मानो नांगौ होननानै हाग्रामा महिलारी सारा रागा जोंखांदों होननानै जों खोनानो मोनो হাগ্ৰামা মহিলাৰী আপোনাৰ ইমান মানে অজনজাতীয় লোকৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে হৈ দেখুৱাই আছিল বা দেখুৱাব বিচাৰিছিল এই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কিন্তু সবতকে ডাঙৰ চুৰি মাৰিলে অজনজাতীয় লোকসকলক কাৰণ যি সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বড়োলেণ্ড ৰাজ্যৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছিলে যি সময়ত এপচুৰ আন্দোলনৰ সময়ত বড়োলেণ্ড ৰাজ্যৰ দাবীক হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নাকচ কৰাই নহয় বিভিন্ন অপমানজনকভাৱে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিলে সেই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কিন্তু 2010 চনত 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মই আকৌ এবাৰ কৈছো 2010 চনৰ 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বিটিচিৰ বিধানসভাত হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিটিচি চৰকাৰৰ সকলো পাৰিষদে সব এমচিএলএ বিলাকে মিলি সৰ্বসন্মতিৰে ইউনানিমাছলি বড়োলেণ্ড ৰাজ্য গঠন কৰিব লাগে বুলি প্ৰস্তাৱখন গৃহীত কৰে আৰু গোপনীয়তাৰে অতি গোপনে এই প্ৰস্তাৱখনক ৰখা হয় ইয়াৰ বিষয়ে বিপিএফত থকা কোনো অজনজাতীয় বা নন বড়ো মানুহবিলাকো জনা নাছিল তেওঁলোককো আন্ধাৰত ৰখা হৈছিল গতিকে বিপিএফত থকা নন ট্ৰাইবেল বা অজনজাতীয় লোকসকলক মোৰ এটাই প্ৰশ্ন যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কি কাৰণে ইমান গোপনীয়তাৰে কেৱল তেওঁলোকৰ এমচিএলএ বিলাককহে জানিবলৈ দিছিল আৰু বাকি কাকো ৰাইজক জানিবলৈ দিয়া নাছিল তেওঁ ইমান গোপনীয়তাৰে এইখন প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিলে আইন ৰূপে আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ালৈকে মোৰ এটা প্ৰশ্ন মোৰ জাগিছে যে বিটিচিৰ পিছত বিটিআৰ হল তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হল 27 জানুৱাৰী 2020 চনত তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হল যাক আমি বিটিআৰ ৰেকৰ্ড বুলিও কওঁ কিন্তু বিটিআৰ ৰেকৰ্ড হোৱা সত্ত্বেও এই 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2010 চনত গৃহীত হোৱা যি সেপাৰেট বড়োলেণ্ড ৰাজ্যৰ যি মানে প্ৰস্তাৱখন এই সেপাৰেট বড়োলেণ্ড ৰাজ্যৰ প্ৰপ'জেলখনক বা আইনখনক কি কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এতিয়াও বাতিল কৰা নাই বা বাতিল কৰিব পৰা নাই নে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সঁচাই নাজানে না প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সঁচাই নাজানে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2010 চনত তেওঁলোকৰ যি বিধানসভা চৰকাৰ নহয় লিগেলি লফুল্লি তেওঁলোকৰ যি লেজিসলেটিভ এছেম্বলি তাতে সেপাৰেট বড়োলেণ্ড ৰাজ্য কৰিব লাগে বুলি এইখন গভৰ্নমেণ্ট ৰেজলিউচন ফৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ সেপাৰেট বড়োলেণ্ড ষ্টেট বোলা প্ৰস্তাৱখনক আইন ৰূপে তেওঁলোকে গৃহীত কৰিছিলে এতিয়া মই বিচাৰিছো যে যিসকল অজনজাতীয় লোকসকলক গিনিপিক সজাই
যিসকল অজনজাতীয় লোকসকলক কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থত বড়োলেণ্ড হ'বলৈ নিদিওঁ, বড়োলেণ্ড মই জীয়াই থকালৈকে কেতিয়াও নহয় বুলি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৈছিল, সেইবিলাক অজনজাতীয় লোকৰ সন্মুখত কি ভাবে, কি মুখ দেখুৱাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া এইবাৰ 2024 চনৰ MP ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে ৰাইজৰ ওচৰত ভোট খুজিবলৈ যাব। মই চিনি নাপাওঁ, মেলা চন্দন ব্ৰহ্ম লাগে, কয়জন লাগে আপোনাক চন্দন ব্ৰহ্ম? মই বুজি নাপাওঁ এইবিলাক। কয়জন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী লাগে তো আপোনালোকক? প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী খালি একজনে থাকে, মেলা আছে, প্ৰমিলা আছে, মোৰ লগত একো নাই, মোৰ লগত একো নাই এইবিলাক। মই চিনিও নাপাওঁ, আমাৰ দলত নাই, কেনেকৈ চিনি পাব মই? চন্দনৰ লগত কি হৈ আছে আপোনালোকে? চন্দনকে কিয় সুধি থাকে? চন্দনে আপোনালোকক সুধিব দিছে না, এই মোৰ কথা সুধকচোন কি কয় সি? এই চন্দনে মানুহ ফটাই আছে। কোনোবা সাংবাদিকক কৈ আছে, মই জানো কোকৰাঝাৰক বা ক'ৰবা চন্দনে মানে সাংবাদিকসকলক সুধিব দিছে, নহ'লে ইমান বছৰ চুপচাপ আছিল, এই 3 দিন 4 দিন হ'ল চন্দনে মানুহ লগাই দিছে, এই হাগ্ৰামায়ে কি কয় সুধকচোন। এইটোতো চন্দনৰ কাম, এই জাগা পোৱা নাই, এতিয়া আহি পেলাই কাম কৰিলে হ'ল না? কিয় কৰা নাই? আহি পেলাই কাম কৰিলে হ'ল না? কিয় চুপচাপ? हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मददखौ बावनो हायाखै। बेबायदि समाव फरेस्टारफोरजों रायजो राजाफ्रा जेब्ला न' बां सिफायजादों, रायजो राजाफोरनि न' बां सिलिंखार खालामजानायखौ नुनानै हाग्रामा महिलारि सारा थानो हायैनि थाखाय चन्दन ब्रह्मखौ त्रिपाल, माइरं, जानाय थानाय देहानि थाखाय खबर लानो थाखाय थिनहरदोंमोन। नाथाय उल्थासो चन्दन ब्रह्मआ रायजो राजाफोरखौ रागा जोंदों होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे। अब्ला दिनै दानि गोहो खुंथायाव थानाय प्रमद बर'जों थांनानै गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ बोरै हेफाजाब मदद होनो हागोन बेबायदि गोसोनि मानसिया? आं खावलायो जोंनि बर'नि थाखानाय निउस चेनेल बिथांमोना रायजो राजाफोरनि न'खर थांनानै चन्दन ब्रह्मनि आखुआ माब्रै बेखौ थांनानै बर'फोरनि न'खर थांनानै जुदि सोङोबा चन्दन ब्रह्मनि माखासे आखल आखुआ माबायदि बेखौ गासैबो स्पष्ट ससियेल मिडियाजों दिन्थिनो हागोन। रायजो राजाफोरनि खावलायनायखौ खोनानो मोनगोन, रायजो राजाफोरनि बुंनायखौ खोनानो मोनगोन। बिनि थाखायनो आं खावलायो जोंनि बर'नि थाखानाय निउस चेनेल बिथांमोना चन्दन ब्रह्मनि आखुखौ। दानिया प्रमद बर'खौ बिजेपिया जेखिनि थाखा फैसा हरदोंमोन, हिमन्त बिश्व शर्माया जेखिनि सहाय खालामदोंमोन, सम मोनसे बाज्ल' होबाय, थिफु होबाय, जोब्बाय। दानिया बिश्वजित दैमारिखौ बिजेपियाव लांनानै बिश्वजित दैमारिखौसो दानिया बिटिसिनि चिफ खालामनो नागिरदों रायजोफोर। होमब्ला दिनैनि राजखान्थिनि फोथाराव बिसायख'थिनि सिगां इलेक्शनर आगते, इलेक्शनर गणनार आगते प्रमद बर'य राजनैतिक पथारर परा बिलीन गोमालांबाय रायजोफोर। बे जोब्बाय, बे फंबाया राजनीतिनिफ्राय जोब्बाय। जिबायदि बुजिदोंमोन एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै अर्डार होबानो जायो। एबसुर प्रेसिडेन्ट হৈ থাকা সময়ত ৰাইজক অৰ্ডাৰ দিলে হ'ল, এই কাজলগাঁৱৰ পৰা 100 জন আহিব লাগে আন্দোলনত, যদি নাহে ফাইন দিব লাগিব। এই শিলপাতাৰ পৰা 50 জন আহিব লাগে, নাহিলে ফাইন দিব লাগে। এই চিন্থলাংগুৰিৰ পৰা 75 জন আহিব লাগে, নাহিলে ফাইন দিব লাগে। ৰাইজে ভয়ত প্ৰমোদ বড়োৰ অৰ্ডাৰ ফাইন দিবৰ কাৰণে উপায় নাই আন্দোলনত ওলাইছিল। এই কথাকে প্ৰমোদ বড়োই ভাবি আছে, মোৰ লগত সকলো বড়ো ৰাইজে আছে। गैया राजनीतिका इसेबां गोरलै नङा फंबाय, राजखान्थिया इसेबां गोरलै नङा। नोंखौ हिमन्त बिश्व शर्माया मोसाहोदों, बिटिआर सुक्तियाव नोंखौ सहि खालामहोदों, चिफ बानायनो होनानै नोंसोरो स्रोद हरनि 12टा हरनि 2टायाव नोंसोर रायलायखुमानाया दिनै मा मोनखो फंबाय? दिनै मा मोनखो? नोङो दिनै राजनैतिक भाबै ध्वंस आरो नों जिबनाव सिखारनो हाया, खारन नोंबो बाराद्राय जाखाबायमोन। नोंनि थिफुनाय गिदिर मानसिफोर सोमोन्दो गैयै गोदोनि आन्दोलनकारि नेता कर्मीफोरखौ, आइ आफा रायजो राजाफोरखौ नोङो सन्मान होबोआखिसै। गावखौनो गोरोंसिन सानबाय, देरसिन सानबाय, गोहो गोरासिन सानबाय, बिर जोहोलाव सानबाय। बेबायदि अहंकार स्वभाबा ध्वंसनि आदिमूल
অহংকার তুই হল ধ্বংকর আদিমূল এই প্রমোদ বড় এতিয়া ধ্বংকর পথত এইখিনি কথাকে কয় गेदेरमा रायजो राजाफोरनि न'खर न'खर थांनानै सोंहैबा स्पष्ट खोनागोन बुजिगोन हाग्रामा महिलारि सारा मानो रागा जोंदों रायजो राजाफोरनि अननाय हेफाजाबावनो मिनिस्टार जानो हाबाय हाग्रामा महिलारि सारनि अननायावनो मिनिस्टार जानो हाबाय बिपिएफ पार्टिनि जायफोर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि अनसायनायावनो मिनिस्टार जानो हाबाय नाथाय हाग्रामा महिलारि सारनि थोनसेयावबो चिरांनि बर' न'खरफोर न' बां सिफाय जानायखौ हेफाजाब मदद होनो थाखाय रागासो उल्था जोंदों होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे दिनै प्रमोद बर'आ गोबां बिटिसि ओनसोलनि 9000 बर्ग किल'मिटार हाखौ गामिखौ ओनसोलखौ बियो दिल्लीयाव फाननानै फैदों भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय हाग्रामा महिलारि सारा चन्दन ब्रह्मखौ माने एसेबां दुखु मोननाय दं जोंनि खोनानो मोननाय मथे जेब्ला चिराङाव बर' न'खरफोरखौ फरेस्टारफ्रा न' बां सिफायदों बेबायदि समाव चन्दन ब्रह्मखौ हाग्रामा महिलारि सारा हेफाजाब मदद होनो थाखाय माइरं त्रिपाल जानाय थानायफोरनि माखासे जा हायो हाग्रामा महिलारि सारा चन्दन ब्रह्मखौ खावलायदोंमोन बेबायदि समाव चन्दन ब्रह्मआ रायजो राजाफोरनो है मानो हैनांगौ जाखो गावसोर गोरोन्थि मावदों गावसोर खस्थ' मोनखागोन गावसिनि गोसो बायदि गोदाव सोराव हादान लानानै फरेस्टारफोरजों न' सिफायजाथों बेबायदि चन्दन ब्रह्मआ बुंदों होननानै जों खोनानो मोनो